Yami etiefo nyina ha mamu nyina kwa ba edeba DL 106.9 FM eso a wo premo to awiei ensam ahodo ayensa asoso no ebrasom se akenkanfo mienu yesin konyan na donhwere ba ko ntam ye densam no ebesom Ghanafo nyina se agemensam wo prem to bre ekasebo ene eye adwoda wosana bosomeda toso edu enkoro efi champenu ene aduonu enan awiei ensam edenam no edosom woku ententa kese no eso a obetima kenkan bi ewo ho eye DLFM.online.com sadanso ana ye social media handles ni nyina no awia kasebo no enam so wo message ene wadwenkyere ye beje dia tum wo bra wuhia ye ewo Facebook no eso DLFM 106.9 ewo Facebook awia yi ensam no edoso de bedi mu akuti bi ene sa nyankopon ya domu a na wotwe yesi mu na wiye ndi samaniko no wonum party manifesto wombepa ho entuma ewo fimfim mantamu na samijamfi eden krata tentia pie montre so a enawei yebeka ya kire mu ebebo ede awuramu o mampeni dada John Dramani Bahama ono na ya Frankatwini ede ma NDC amayoko no sesi amekase wakasa kire mu se yisifo no enumani me mope eye provisional voter register no wode mu hianti o ma no homoden se obema wonum sa atumi asoso yeda so gire mu wo NDC amaniko no emu na wopani a wotu Franka apreto mesa mampani eye kane mampani John Dramani Mahama wode ato Ghana nsamtrofo nyina nim se nyame ya dom na se Ghana de to mene ma na se mampani a nsamtrofo betimi aye adwuma wabra a watime wakame biada entime emamu se ne abawe amamuomu ye hwehwura nsamtrofo no Frankatwini abedi akire edema MPP amanyoko no Dr. Matthew Opoku Prempe napo wakasa ede atu Ghanafo nyina nim sei o mampeni abegide ti ore Frankatwini ede ma MP amanyoko no Dr. Mahmoud Bawumia no oye obi apro ne kankan de ebi ene ne ho kra emu kiremu e wakasebo num yada so giremu e wo NPP amanyoko no emu na enra anatakra de montre so NPP kopa manifesto ho entoma na mampani na nado danko akufo do de atu bia kiremu sei Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia e obi a obuade eno ti Ghanafo fatumi ema no Ghana de shia ka se kiremu se afibie du ne ba beto abape na manyofo omewo mode an hyehye bo akese a wonum kiremu se sabo hye ni nyina no agreement nti samra bi tato se be timi aboa na manyofo ne ebo mode hye bo a wonum atimi de so de mu kiremu besomo e wakase bonum sadan so ana wamanfo ne ade hye a wonum ewo enzima ye ka se wo mu kiremu a wo mu de mampani akufo ado ene na aban bekwa ko kiremu ewo court efre se aban we atimi hwe nyankopon nim atabire wonum nsase ewonzema ede ye adwapade bi na wonum enya homfa so wo mkokan ya presidency ato wo petition ato atwene eno nti wo mobobo wo honom de aban no akwakoginam ewo court ebebo de awuramo ewo tifedo bantanum ade hye honom amusikua kiremu sei sesi ameka sei enso ntonti ama mo no ba ye nyina hye ama yesi ameka sei na ho kira kese pa ana ede aba wonum eso ewiei ensam ni pika we huni ade besom Ghanafo nyina se agimensam wopram to bre ekasebo aye di free enkra pomponi mantamo asansa krokoti akwa DL wahanisia achiripo enkro ensam ede enam no yemfa ho aseda ema adwumakoi emienu Sunday Sams Consult eye number 1 travel and tour agency a waba Ghana hadomo a ye ka se wode Ghanafo tu kwan na ebriti a wabi mu na wonsa atimi account visa enu nti se wo pe United Kingdom ana akura wahima krum ekwadam sadan so ana Canada, Dubai, Poland, Croatia, Greece, Serbia, Italy ana face no Australia nkwadia se wo kwakoye adwuma no mepacho working permit etachiri enu nti adwumako no ye fe wonom Sunday Sams Consult mepacho ada wonom atan ye kese no ewo Ofanko barrier asofan awo bay Wise Park Hotel no ewo asofan new station honomo a fe wonom 0244 291546 0244 291546 Sunday Sams Consult was connecting dreams with opportunities. Sada so ada na wiei se wo pe eye communion wine aton kwadia de betima kanfo dia ma wono eye cross communion wine anase rabbi communion me patcho the main distributor no eye Fine Care Limited ana fe so duro dan so mana Grace has found us and also eye shop ba kwa uduro hono mu a wo bo wonsa no na ye de ebrew ana fe so no supermarket any shops akese a ewo Ghana fana bebia no dura wo se wo pe eye cross communion wine anase rabbi communion wo betimi so afre number inu apendodo no atu 0248 288 788
0248 288 788 Ubo madina sa ofre number here wosa ebetimi akabi abusua wenom ane adwumako emienu a enawei wo boya don trese ebra so yemfa kasebo no emesom Ghana for edia mejeso eye gangster cat ya meeting kura wo Okogyeabour Ocran mere Nhyiraba Kwadwo Sammy B DL News. Yema yetiefo akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a mena ukasai NDC chiniye kese amanikuo no edenkrata tententen apie emontere eso. Na wonom ebo Ghana fo nyina mane se Nyankopon ya domo a memere da edi animu. Eye wosana abosome da toso aduno enai 24th August. NDC amanikuo no wonom betu omso akwakopiem ewo mfimfim mantemu a ehonomo ana party manifesto no womo kwakopa ho entoma na nkrata na pie montres wono echirem se wudu eye University of Education Winiba auditorium bakwa fe se Jofus Anamua Mensa auditorium eho anasa manifesto lunch no ebekọ so enenti womo bogana fo nyina amane wono echirem wa dwumadie no a ekoso ho no wi wodi a ade ebonti womo hwani mu se kanema mpani John Dramani Mahama na ewotu Frank ade amama nuko no wono anabeye okasafo a yabagina no nsam ade ato amansan ade mu afi so womo ehwani mu se eye members edema National Executive Committee and afi so members edema Council of Elders members of Parliament a wono ewo NDC amanyuko no mu ana parliamentary candidates edema mpesi awdo ni nyina so no womo ebetimi ababepiem ewo dwumadie no ase sadan so ana womo a eye diplomatic corps womo so beba asofo mpanifo na nanom ohemfo ana afi so civil society organizations ekwa hodo wono a akosuku asuade academia ana afi so no eye apedie ku labor organizations wono a ewo creative art industries nim eni afofo pinuwa no empanifo ato sade afi womo se dwumadie no womo nyina so emra hobi sadan so ana womo echirem se wono a ebre no so a womo beja akasemu akasa metre speakers ni nyina no wono be kasa adiafa NDC eye wono transformational vision ani nyina no ene se Ghana da bia dredia asai anunti NDC amaniko no adia na moto papa eba se na be ya Ghana no ayepe no eye building the Ghana we want to do medie no so atimi akọ enkanen enkrata na epie emontre so no NDC amaniko no etonsa adia fra Ghana ni ba bia da se sabre no eye memere da eba yi anopa du baako na adwumadie no ahyase anunti ansa na mpanifo no bewura mu no na akyerese du baako brem ho no esese obi atimi aye ready ewo mepatwa da Jofus Anamua Mensa auditorium eno no ewo University of Education Winiba ewo enfefire mantemu wo mo echirem se ensem troni bia no a wo pese wo ba na wo bekova sa adwumadie no a ekoso no bomode se animoni mu ya no wone eye NDC National Communications Bureau no betimadi nkita ho na to mikrata anasa accreditation no wo mo atimi adiama wo mo echirem se wo ye media house na se bia pese dwumadie no wo bekova se wo nkita accreditation no a untimi ewuram enunti animu ya no entonkope memre da de ekwawum enunti media house so no mo pa accreditation no mama mo honya ha na mo ne eye National Communication Bureau edema NDC amanyuko no elisa woso na se de hyehyɛ ne sitie no wo mo entimi enfentu manim enkrata pie mo ntimi eso no opani ane sa hyase eye Sammy Jamfi Esquire wono ana yen krato bofoten metre National Communications Officer edema NDC amanyuko no wono ana ne sa ehyase yento akase bo no eso yeto akase bo no so ane agusu agina mo ewo NDC amanyuko no na frankatuni edema NDC amanyuko no mampenda da John Dramani Mahama wakase echiremi say electoral commission no enmanima yakese on na hwe oman Ghana yabato oso nti edintwere omawo modern atwere no muhia provisional voters register no so betimi yabo no omonso do omani ahwemu ye hu ni say yes dintwere na yisi atwere no bibia dam din se be ya betimi aboa na bote babeto no tese bibia da ho fan na Ghana fo nyina obia atimi atene ho asen ode se wonya de tudwa e ma no mo bontoa awo siga kopa no na wa hye frama tamu na mpene da John Dramani Mahama yakase de wo kirem say sese ye kese no yisifo ebo modern ka kire no mo say
wɔnom ɛmfa wɔnom external drive from fambra na saa external drive no ɔmo de ba pɛ wɔmo ɔmɔde na provisional zezene register na ɔmo atwetwe din no ɔmɔde twe de agusu na jamanyekuo ni nyina obiara nsa tumi aka na tumi abo obiara aba ɔmɔden ɛde nani ɛde ahwemu bi na mahunu sɛ yɛ din twɛ nipa dodo sei ɛna yɛtumi atwere wɔnom de ɔman Ghana final nyina nanso wampɛnda da John Dramani Mahama ekyirem sɛ yi sika kyerɛ wɔnom sɛ kanya hwe kra no kita wɔn sabo somo no kankwa we yɛ de na nka jamanyekuo ni nyina obiara nsa kan de nanso esi amekese no ɛnya de a wɔnom nsa atumi aka provisional ɛyɛ register no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ yi si ɔkɔso aka wo sɛ boss ahodo ade hyɛ wɔnom no ɛmena na twam nti wɔahwɛ atena se adwene wahunu sɛ yakopɔ yɛ adom agye sɛ nkyɛ bia bɛde sɛ enefom akoma akomienu pɛ na ɔma Ghana yɛkɔ akɔbia di ntwira ɛhoma de ato ɔnom na obiara akɔhwɛ de din ade ntina saa mena yɛkɛsɛ no wɔnom nsa entimi kan yɛ provisional ɛyɛ register no ne sɛ nti wɔkyerɛ mu sɛ yi si wɔ po sɛ wɔn pɔmɔ no homaden sɛ boss ɔde hyɛ wɔnom no obetimi adu so na timi aboma mfim pimia na du na abeto no emotimi ada ho fan na amanyokori nyina nso etimanya yisi no emu gidie ojemela kasa adwumede na ase emu enkyeremu nie. Draw the attention of the Electoral Commission. In July, they asked parties to bring their hard drives so that they could give us a copy of the provisional voters register. The exhibition of the register starts in 4 days. We should have received registers by now so that we can help our members to check if their names are there. They have asked us to come today for the hard drives with the provisional register. I'm calling on the Electoral Commission to make sure that we get the hard drives with the provisional registers today so that we can send them to the constituencies and let our executives start helping our people to check and make sure their names are there. Any OTA Ayafrakatuni Adema ND Samayokuno. Omampenda da John Dramani Mahama nene ena ote no yentu awia pram to breka sebo no eso wobetime do message no abra yen wo banso ana wa share page no ama yen DLFM 106.9 ewo Facebook no eso yentu agye mensam pram to breka sebo no so ani da so agina mu ewo NDC chinie kese amanyuko no emu a kanai mampane John Dramani Mahama ene wono ana wotu franka apre to me se Ghana mampani ebiewu na wa hyebo akire mu se Nyankopon ya dom na se elections no ebawiye na se Ghana fo ye na dom na se de tumi emanu ade ba kwa wo beye pa ene se ensem trofo betimi aye adwuma e wabra ye mfa ahodie obebo ho beye papa wetirem ese enfinhia watwinie a Ghana fo de tumi ema mampani akufo ado ananka obi anim se wo ye human rights lawyer nanka ne ye human rights lawyer nanka abeye president nanka ensem trofo a wo my Ghana wo hu ya mra pon aye tintim na fe apem hankro de akrommienu mu a ene ya kan pefe kratafa to so edumienu chapter 12 no wakasa edefa ensam trofo ye dwumadie ene yemfa ahodie eso nanso kane mampani John Dramani Mahama etiremu ese mampani akufo do beye mampani ana Ahmed Swale yakunu ya akire se bepem ne nipa kwa woku no se ya che no se ya nche no se ye be mamradi no se mradi no Yebra Mahama ekyerem sa by way entimen kan wo hwe efinhia nwotwenie ana mampani akufo ado wode be sori ade so awokuren ane nti wokyerem a ade ba kwa se Nyankopon yira dom na wono Mahama esa be president a obeye ene se ensem trofo betimi kan yadwen ensem trofo ye betimi aye adwuma e wabra obi entimen tata yen se de agya amamu amu wokyerem a oye ensem tro na se woka no krepani tata no wokyerem so wono bra bi atwam no ensem trojman wati ase ana wonim empompon so a Ghana edru se sanka ensem trofo nka ho anka Ghana yenu saa enunti woba wobeba moden ama Ghana mrano mu ye den na ensem trofo so ye nyabambo na press freedom no so ensem trofo fa ahodie no watimi abo ho ba ye papa wode sansem mo nyina tudwa wabra no wone ensem trofo edi nkomo ewo wo my Ghana from mantam wabra no wayi nefo akoma nan esi hono mu ana wo bontoa ewo from mantam ana wo kyerem se Ghana be ye se nye ye eyensem trofo na se omamu nipa no so beti amamu na se a eyensem trofo eno ntia ba ne sen ana wonu mu a afanu nyina da wo mun na ene abai bia betena so na nsem trofo fa ahodie ye de ahye eboase yi wo kyerem se
wɔhyɛ Ghana nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa bɔ sɛ wɔbade a yɛmfa ahodie no wɔbɛbɔ ho ban yie paa. But the best thing you can give the media is to give them the freedom to do their work. Unfortunately, that has not happened under this government. Media people have been hounded, some have run into exile, some have been threatened, their lives have been threatened, and indeed, unfortunately, some have paid the ultimate price, like Ahmed Swali did, you know, and so you can trust that as a person who's a member of the Journalists Association myself. I'm not the kind of person who will hound the media when I'm in office. And so one gift I can give to you is that you'll be allowed to do your work without anybody intimidating and harassing you. Any ayati ye ayakane mampane John Dramani Mahama. What the sansem way in to Jawabra will copy mu our voter region. Now what the Indian Muslim for AD Enkomo. Yet waka se bonus one near body aguramo our MPP Emmanuel Kono Akache. Let's see make say no Frank Tunya Bediache Edema MPP Emmanuel Kono. Dr. Matthew Opoku Premperidona Bonamane said Napo. Waka say Chiremu say Jazania Oman Penny Abeja Dr. Mahmoud Baumia and modern boss any ye pa. Aviso yobia e finike card e bin in ho kra wo chimete pay. Na ho so de sabro be. O de se wan ya de tuja endrada e mra kopie mu ato e mantem atakrate. Na ya de MPP Emmanuel Kono e bo 2024 manifesto ho ntoma. E wo takrade endra kwesi de Dr. Matthew Opoku Prempe Chiremu say. Wohwe ba womia ono no ye obi a efini proye ne keka wa de enya de papa we no ebi be ne ho kura hwe modern ba agwabo ota na dangwa kufuado na memo achi edwumadi omudie na okyerem se eso ne ye pa na okyerem omanga na nso enya obi a acheze obi atumi aboda jezane o mampene be je Dr. Jezane ba womia echi dom anase waka nsem dia fa ne ho so Dr. Mabun ba womia de one apone kankan ye bia bo no ho da okyerem a papa we de ne ho so sa bro benti yakwe ne makoto abai de Ghana fo se ato abade am obi dia ono nkutuo na osafata se abaye kwa kotuo no monto na mfama no wa kire mu se wo hwe amanyokwa bia amanyokwa ibefa o maga na banwa tena isu ya Dr. Mahmoud Bawumia ne modern ba obo o de tai o mampen na dango fuado ache no o kire mu se ditwemu kura ne sente on de hu ne se Dr. Mahmoud Bawumia de prane kankan bi mfa na fichire nti Ghana fo bo mo moden ato abande ma ne pe yakopɔ ya adoma 2025 ko ne de Ghana fo ade hie bia prane kankan bia bebo mo aka che de se de tie bia no ba chi won ba kogina mra no memra etimi ene wono madi pan Dr. Matthew Opoku Prempe e wotira kasemo kasa endra da otakrade emra kasa odwumade na se no emu enchiremu enie. Dr. Baum Babia is a man of vision. He's a man on a mission. He is humble, but he is firm. He is affable. He is respectful. He is honest and he is loyal. He is a problem solver and a very hard worker, a man of integrity and a go-getter. He is destined to take Ghana to the next level. Before I take my seat, His Excellency the President, let me say this, and I'll say it again. I know Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. He is not corrupt. I will not be corrupted. In his public life, Mr. President, he has never been accused of corruption. And in his public life, he has never been investigated for corruption. I am sure and certain that you are giving an honorable man to continue where you left off. No matter what the naysayers say, Mr. President, he is not corrupt. He has never been accused of corruption. And he has never been investigated for corruption. And he will never be corrupt. For those who are selected in their scabbard and think the election is far gone for them, Dr. Mahmoud Bawumia will win the 7th December general election and presidential election. We, Kukudites, will fight from room to room, house to house, village to village, community to community, that never again will we have doom so. Never again will there be petrol queues. Never again will money be the determinant of how much education level you can achieve. And surely the day of accountability is coming straight to some of them who have skeletons in their cupboard. I will promise that we will work and deliver a better Ghana for your legacy purposes. Thank you. And watching Dr. Matthew Opoku Prempe, as actually say, Dr. Mahmoud Bawumia, your friend, Trini de Ma MPP Amanyukuno, Nebodem born in Nucre County. Obakwaso abonachi dom no no ho se ye bo modern pound so anya na bedi achi enti obakwaso atanachi MMB Amanyuku ne akopɔ ya adoma emfimpi bi na do ne na abato we mu no omatumi edi nkunuma pagya omanga na bandwa yi asan edi subio under your watch, and we said no longer will Ghana have doom so. In fact, by 2017 when you got into office, it had been 5 years of doom.
doom. It was not doom, so it was 5 years of doom. In fact, a former president said he will watch how we solve the doom problem. Not only have we kept the light on, Mr. President, even under trying times, the light has been on. Mr. President, I can say that the average electricity prices now is cheaper dollar by dollar from between 2017 and now. You have not only exhibited competence, you have exhibited leadership and excellence, Mr. President. I do know that right beside you was Dr. Mahmoud Bawumia. If you set the vision, he set the mission. If you ensure delivery, he made sure your government ticked. No wonder you've pulled all stops to let him succeed, and surely God will bless your effort, Mr. President. I am a strong believer, Mr. President, after listening to your record. Personally, I am a strong believer in Dr. Mahmoud Bawumia. I've worked closely than many more with him, than many more would ever know. I believe in his ability and his knowledge, and surely he's the man of the moment. I, Matthew Pokupempe, I am committed to serving him loyally, to ensuring his vision is translated to a mission and an action purpose for myself. I know his vision is for a brighter, better, business-friendly country called Ghana. And I pledge to even work harder to support this vision. There is so much we can do, patriots, together if we pull all our hearts and minds together. Any awoti ye aya franka twini abedi achire edema MPP amayoko no Dr. Matthew Opoku Prempa dodo abonam rane se napo nene na wote ye no yentu akase ebo no so ane yada so agire mu ewo NPP wonom manifesto a enu a wokopa ho ntoma ewo takrade no na enu a wabra mpanimfo ni nyina kasa wie na kire se mpanesi se wo pani dware ye pani nsuasa ntina ho behia se Ghana mampani wo ba ma boada commander in chief of the Ghana Armed Forces mampani akufo do wono so wogina akasamu nanim na wono so ekasa na wabra wakasa na wo kirim se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eyobi a wobuade papa enu nti Ghana foi monfato me no ensha nsam na wo kiremu a emfinshan watwinie a wono mampani akufo do wabaye president no enyema amuhu ni nyina no eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne nsa no adwuma efrise wo yobi a wokaso wo ye no aye wokaso wo ye bi no aye wokaso da no ada wokaso sori ano asori no yobi a sedi osi wa ho brase na wodi nokure na woni mu adwuma no Ghana fo mo fato me no ensa ensha nsam wode atudwa akirem se emfinsha makomako edu ensia elie 16 years ni ana wono mampani akufo ado no wode ne ntoma ekobo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia edia no na wobetima kan ade ne sense ne bo se wode ne ho kobo Dr. Bawumia no wonu no ho da biara da enu ntia bra so se ye pe obi a ebesade tumi ahye ne nsam a ye mfama obi a obu ade te Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. 16 years ago, the Mamadou Bawumia and I first met and decided to join our lives together. I can say that there's not one day that I've regretted joining my life to his and his to me. In opposition as well as in government, has been a model of loyalty, of honesty, of dedication, and of patriotism. This is a man who lives and breathes Ghana. And whatever commitments he has made before you and before the people of Ghana, I can put my hand on my heart and say he will deliver on each one of those commitments. Mampani akufo ado amana no ensi hono mo wo bewie na wo kire mo ese se intifu eni hono mo a pejafo ewo ho na wo gidie pan se Ghana esa de to me ema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ana afa ensu Dr. Matthew Opoku Prempa the two doctors won betimi aboa ama Ghana akola ni wiye pa enu nti Ghana fo no so monhye no so. Matthew Opoku Prempa, achiever. Apart from implementing the free senior high school policy, he has been for the last 3.5 years our energy minister. Not only has he kept the lights on, but he has helped us through some very difficult programs of restructuring our energy debt and putting our energy sector on a much sounder footing than we came to meet it in 2017. These are the two people asking for the mandate of the Ghanaian people. I have no hesitation. As the outgoing president is saying that they will be worthy successors to the office of president and vice president. So I want all of you here, the leadership of our party, from top to bottom, from the polling station to the national leadership, from all members of the campaign committee, from the electoral area, through the constituency, through the regions, to the national level.
to make an extra of effort to go out and sell this golden to every nook and cranny of our country. Eni ayeti ye aya Ghana mampani na nado dankwa Akufo-Addo enra e watakra de montre so ana wapani de sansem yi ekotu edwa ya to akase bo no so ana wa batuo mu essence mu na Ghana de hye bi akase kirem se afi bi adu ne ba batu abape na manyofo ahya se hye bo akese eni ombekine man Ghana emro nso nyina so akeka won madwena o ya bape o man Ghana kwa nyina besiesie de mamo suku de asase besisiri nyina de mamo kan ma de hye Ghana fo nkwada nyina bebi atena atimi asua wo mapa bo degree nyina go mu won be hye bosa won be wie pa e beto aba ne be wie na nyina pene be bia kwatwere na Ghana de hye dada na ye tim na tibe dada na de da so ewo mu Ghana de hye bia gaze kirem se sa na motuo na amanyofo bia tuo no mu kirem se dabi sakoba ni se ya na nya de ya de ejeza ya de pa kra mu kirem se sabo maden ehye obi bona do ano ene ando baba ya de hye ne bope eye bohye ene so no kwasi bone baka ne se agreement nti ete sabo maden ne waka nsem na to nipa ko maso na nipa ne so age atomo no sa pempenso na kro no ye se ye mra na ye adwuma nti aden na betro maga na mu na afi be beto aba na manyofo na be hye bo akese na so wone mo hye bo ne wi a omo yankopon ya adom na gya ye to aba de ma omo pe na poma bia kwatena enya de abosa na wone mo de so enipa bi ne ma akase kirem se sa na montu na manyofo bi etuo no anya na mo panti ebe ya mpirifo ma de ntenase no maga na mahye bedwa no wone mo nyamre bi mu ba ya den pa na emetatai sa manyofo ma den ehye nkomtro na se ne nsama hodo a ehye nokra ba kumpanim ebe dada Ghana fo na so ye ba pa e ba to kasa hodo de agroma Ghana nyina ma ahyensade ne bo akofo mpa ma obi atukwan a ne ho atumi ato ne pan wone mo kirem se sa sensem we no e dada Ghana de hye ne nsem we bi nti na nam so ma Ghana de hye bi wone mo to aba e de ma manyofo ni nti Ghana de hye ne kirem se dabi afia we die enka be yanga mahye bojofo na ntenase wo mo nyamre bi mu ba ye den pan na mayefo no ba moden na mo hye kesebo na mo anim bo no so pe na nka mlai a che wone makopie mu e wo court na nka court no madi sabane sa pe amanyafo ne kaso mo hwe mo kasa ye na ne ma hudu obi a kasa ya ntro mo nim so mo kampa mo ntumi nya ne ja ko ma hwe mo nsem ye na kan nsem bi ba kofo ha no kasa ne njino so be de ba to ma Ghana so dada ye ne ma bi nu ma wo moden anya gidi amanyafo makoto abade ma wore ma ne senti omadi nkonim no kan ne manya betima ye fro man kaja mo Ghana so enka ya to aba ya bomade ehunu se omanyakuo bi anase ewe die enso wo kana betimi aje e man ko ma Ghana ne puntuo no so ye sentimi aka die ka se wo bode ho maden ane Ghana hye bi din komane ye bi sam se na tan sem we na mo kana mo giri se be ya adwuma mo se hwe e be ya adwuma sempinifo no boa pa ma se mra we be ya adwuma de a e betimi wo ma chechera manyafo man kaja efri na ekọ no wona mo hyabo mo hwe mo kase me na katumi wo man Ghana ne chechera ne kan kọ no etumi akọ ne mpa Ghana de se bi din mo edin komo ene jeze die ka se bo twetwe komo bebere na emu enkyere mu nie mpanimfo no promise bebree enu ti yehwe ho to abana na mo de ehwembo na fe mo bakra na de oso mo ye man ne yenso ebuto ye mayem na omonye na omatu yajaja mu ti do ka ne ne adwun ye mra ne ba omo promise a omo behwe de wa omo fasi aka omo nsem se ne be yenso ase ye to abana so mo so a me sure say esan se mra no ho ni ti no obo be say obo adwuma pa no eno ba boa ma nipa wo hye boa no nkwan a wo fa so ye wo hye obo no kwade no ntimi ya ni kwa so ka se me ba metima yisi kan okra ni obetima no ye ne yenhye mra nti so oba no ntimi anya na de mra na de mra no no ye any wadi eno betima boa ma amambu no ana so man no yetumi edini opa de agu akoma adiam. Every seat, this seat as you think it is, the little I've read, studied, and some of them in some other nations that I've heard, sometimes they had good intention, but immediately they sit there. It's as if they are demonic powers and forces that is pushing them to do otherwise. And after 4 years, it's like, I didn't do well. Okay, let me come again. All right, maybe if you allow him again, he will mess up. Then, or he will try to do it well, it will be 50%. So, because I'm better to yes, so I'm so better to me. So, you're so to me, and the moon for person, and Papa, on the bed 20 years. And I say, 30 years, the better just say, I would bet to be the CC on my noir. Fine. But so the sir in Barso, 30 years, Grastilla, wow. And the mono 1,000 years, Grastilla, sir. Any out here, Ghana for this year be. Now, Muchem say, and Mamma better home power when your football shema. Eba hadwe o magana yempuntu no etimi atwe asan wono mane na wote ye no na omose ho ana enhye samra no omose ma se bedwafo no nkotena se na omonye mre bi ebetimi abo oma no ho ban se be ya amanyofo no beka nokre omo dada ye dodo na krom ha ho ani twa ntro epetumi more than obi a wo pa MP adie
Na omo mukasa na ada wo no yan omuni MP sana. Omo obi an ho ni MP okroma. Na yeti kroma MP biye petumi a wo so ba obeye kwan. Obi anso nim age de won pa no kura se MP untimi nya even 1 kilometer road. Dabi. But MPC ba wo so ye ba ye beye kwan. MP ni nya wini wi a was na se MP menya kwan. Onimpa. Enti de omo kan I mean. Ebia na ye koye no beto o masum. Dai. Ebeto hasum. Emfa. Ebeto hasum. Ma shebe dwafo no. Ebeto o masum na wo banas wan kasa obeda wini e. Ho na asebe no wo no. Eden. Krom hai efiti ba bia etie. Agbe baja nse hai. Ekwa kwapem. Eyi baby a KFC we. Yeah. MPB ni ho betimi ayesa akwa no. Eye less than 1 kilometer. But MP wontimi nye. But o petumi no a wono wose wo ba obeye kwan. Ana Ghana for so ye ready say ye penokratie. Ye pe huhu sam na yeden etie. Na onipa na so ngosha mra no. Wono wo ye trofro kra kire obi ara wo. Sa okunu me se krum ha sei no. Mra se bedwafo nkuto no mbetumi ama mra be ye adwuma okrum ha. Ombetumi akostena se ahye mra no. Omode ba no mampani akosan ase. Eni se ye pese mra bi be ye adwuma nso de amra se bedwafo kura so de betumi de afa wodo mo so. Enti ye besere me se bedwafo no we de omuntie Ghana fo sun. Aya na sebe entro no do so dodo. Tio ye nim say apart from parliament yem fa ba bia empass mra. What must say? Ana ye wo private member bill ewo ho. Yeah. Obi sponsor sa bill no kura no a esan se be kwatia MPs ninti. They will shoot it down. That's who ni se Ghana fo sun we de enkwesi aga. Emra ni ye ready government no. You see, the only thing a politician cannot do is changing a man into a woman and a vice versa. But a no crown, which are politician, we bet man than no ba bema and than a bema or ba. So what is so difficult? Ghana politician no or pass a man or better win. On the trouble the MP. One more question I'm see if you're really hot. Yeah, quack some. And so a Benny Pecumukran Hamubekum party I could MP. Na ade no mfa so ni ho a anka mo be trati ni pakodi da bio ade Ghana fo no na woka yankoma Ghana ninti ma menka messages le bi ewa ha ma mom Belinda ana wo so ofa memo ha papa no say in fact na wie de me wofafo you guys are looking good wonso look good pa na ezna bu adamu ana wo so ofa metie ka se bo no hwe ne life Eddie Free Kaswa man from Zeze Saloon. Okay, was it good work? Greetings to Kofi Taylor. Any Kofi Wosempa. Anna Doris Anim say ya. Was it good afternoon, Wafa? My regards to you all. News radio ye papa. Anna Bismarck the Dong near Minia. And was it DLFM news? Loud and clear everywhere. We do Eddie Free Tema. Ana wotirem say NPP akopa wo manifesto ho entoma e wotakrade na wo se eyasem papa ana Bismarck adusai wo say nanado amadwuma na ye de papa ama Dr. Mahmoud Baumia enti ahwe beti anwia pa ana keke di frika so na de abayi ana wo say news no loud and clear na wo chia ye mame Hawa Kumsen ye da se ana piaga wo di fratuma safo wo say Dr. Mahmoud Baumia akasa who else okay who else it is possible yeah I say Anna Baba Mahama Wabuase was it Dr. Baumia has demonstrated he has a message and has the youth at heart you yeah I say safe as Bonnie and was say hello Oko when Kwadwo Sammy Mama Hama Mwakwaba news no emu de papa yeah I say and also what dia bay was say your life I Tema community 1 and a DJ O'Malley NYOC the Frigoso and was the NPP manifesto is for hope for Ghanaians. Okay, it's for hope to Ghanaians. Yo, yeah, that's more bro for them. I'm trying. I'm a bra penny tasmante. What the free was Montreal so naba. And was it Casebono, a more the papa. Now, I quest a precasa down the door with 50 quotia. The word yeah, fear more our US Montreal was the Ghanaians are more enlightened now. Okay, was the Ghanaians are more enlightened now. Courtesy DLFM 106.9. Promises made must be promises kept. Time will tell. Once they say Ghana for 1 year be and tesa kanenwa na amanofo de boshe ebeda da Ghana for no
se de ye ni anwan se petuo pa enu ntino se wo hye Ghana fo bo a ye be make sure se sa abɔhye no wo be diso ana wo se ebre ne nkrabia ana be kire rapper ni yada se e wo US Montreal so aya no wachi Joe Biden amayen na DJ Omale NYC o messages no wo tro ba ko amobi so mra bi na wo tro 1 million kura na mekan ba ko pe news no nya odia me ento akase ebo no so ne enko atoye mantam wan ye ko atoye mantam a na emabunu a ane omanu mu tenamufu a womo ewo nzima womo ko mo abom efre wono mo coalition of concern nzima people womo ekere se mampani akufo ado ani abai we eto anamo bi a se aban na hweyi a womo de womo kwa kogina mu ewo court papa nyina mu no ene se Ghana for beka ya encha ye kora na ban no ede betu dwa kire mu se wodi dwumadie bi ekwa nzima ai fa ne se Petroleum Hub Development Corporation na se dwumadie na womo kwa kodie ewo nzima na nanu mo atrankonya ene ne nsa aseso no eye womo ensa ase 200,000 acres of land ana ban no afa na se Ghana for beka ya na wotwetwa mu no womanfo no ba bonten beka se adenti ana ban no efa wono mo ensa ase na aban no enhyeda no wo munsi nkonya ema wono mo ansase ne ye omodia no de wo mo pe aban no mpese wode ebema wonom na aban no ya asobrache emenam so eye coalition of concern nzima people no wono mo atwotro nkrata petition edi kopie mu ewo Jubilee House ewo nkrapompune mantamu na wo muduru ya pe ana Jubilee House reject sa petition no a wo mo ebototwene baabie na eno ana aban no etirem se womanfo ne adehia wonom ewo nzima omudi programa ewe nkyene botogu sokura no a sa 200 and 20,000 acres of land no wonom ebefa na no ano manfo ne ekyerem se bi wontimi nkɔ hoɔdenfo fie enkofa na japade agese wakyekere ne nsagu na chiansa enu ntino anamo na womotu no na nka womo ehwese asomdue betimi aba nanso aban no aye kokotidi a wonom ede sansam ba kopiem ewo koto na aban na ba beyi ne ho no de ntia wonom ensa ase 20,000 acres wofa nanso womanfo na nsase ye omodia no ye tu womano aduane to ago nanso entiase biada entimi emaye executive member at the coalition of concern nzima people eye Isaac Kwadwo Ndede wone nsamtro for kasai emunsam enie. The reason is that I say there is a collaborative effort to ditch the affected community members, the farmers, to take our land, which we are against of that. For the project, we are not against the project. If it is a viable project, why not? But we are saying that there should be a proper negotiation. Now, we have seen that our paramountcy is compromising because he has been appointed as a board chair. So he's not now interested in the people that he's supposed to, represent. He's now interested in the project than what will be the benefit of our community. If you say you want to acquire a land compulsory, if you have to consult, is it somebody who does not own even an acre of the land that you have to consult, or you have to maybe pass through him to get the right people and engage them? You see, when you do first class engagement and avoiding the right people in the village, you expect that they will allow you to go scot-free and get the land. So enti eni ayeti yei eye opani a ne de ede Isaac Kwadwo Ndede wono eye executive member edema womanfo ne adehia wonom ewo nzima ensase so ayekasa yi womakom ho abom kirem se aban no elfa kwati kwan age wom nsase nanso womo emprenti womo de ensamba kopiem ewo court na court akire nsam na se akire wonom emienu emu nsam ana woteye no ya to akase ebo no so ane ye momfa nwura mo ewa tifide bantanem na akuafo mo was atifide bantem akase kirem se sesi ayekase ne kopiem atifide bantem a ene epesi pa enso ne nyade eto na ko mu nim se esi ayekase no anka yadu ensutomre pa na nso no atifide bantem de enso no abawam de se sebe eja donso abo akokoi ni senti amaye se no baye no ho aye den wonum eduam pa na wi ahye ne nyina nti o maka se kirem se sabe ama ne na ama no to ene wo mka biewom afa nyehye pa ngwa kwa mu de bedu baabi no enuane ho baye den pa wa man Ghana mu na akuafo no mo mka wo mko aka se kirem se ade ba ko ananka mo da so pa wa ban eni so pa ne se ban ko fa project bi ba ya planting for food and jobs anka betimi aboa pa manka jan se aban de ba ye no etuan be aboa pa endo mo moden efra ne nchemu kase program prima tem na executive director edema ekuo no aya besmak note okasa kirem se
adia ba kwa na komani ku pass aba no ko fa ba na kaja na yen se modan nyina so aba ba ka kira mo say one village one town kebetutu abura kese na katimi abo majan keso na ntompo a na ko aboden akwase bia petepete mo no ba ye so na so mu kire me se ayekese no enya de sa ni so de hunu no watimi aba mu nti aha no mu ye pa na za se mo we mu na ene samcho ba moden ene wawura bia ne den ade ene JC Lamasi endi command your watifi de matam ku adwuma na wo ye o kire me se over 5 acres of ene je ne farm na wo ye pa ba bia dwane ba brebi e je se wo kuaje e se ne farm honom o kire me se ma wade aduane nyina no tesi amekese nso ntonti ni nyina sai odi zikaba 70 no de ahyem nanso nya de an nsa kaka prebenti o kire me sai sa na moto na ekoso aba ama no homaden ma na ama no to na wa ma etezane one day straight etezane one dam na nya adwuma de bedu baabi no kwa na musi mpotemo no nya de mbenya so ka prekra mo ho pa ho kire pa etwa mboko dodo to apada so mediku no ahwe bi na beka wonom ne senti aba ma na nan emo no to na ne one village one dam no o ma wo sentimi nka na omukua ye no so emfa so ntumi mra so Wajamani Santrafo Kasaye, Emunchiremuni. Really is pathetic because after the tractor came to plow and I put the condemn, then I saw just a slight rain came and the maize started germinating, and since then we didn't receive any rain anymore. Any awuti ye oyokuania odini jumadie ewo certificate matemo. Neden aya JC Lamasi nene ana wote ye no. Eno achina climate change expert. Onu kransi obi a ochira de Otamare Technical University ne dey summit wayo mahama. Ono so Germany Santrafo Kasanda wo kirem say. Ha dwen ye pa free say nansen party fi de matemu ensuo ntokora ne senti. Ma kuafo ne bra pa. Osanse kirem say. Sesi ameka sempo se ensuo na ntwa na du bempenso be ensuo ne sha sese yi na no pe. Entumi mmoa ama kuafo no ba ya na wono madua no besumenya so fa so free say. Ebedi bempenso e senso de to na etese ne kua na nkasa na se no ba ye mpo no ne nyina tuma twintwama nya de betimi aboa e ma ne mfaso de ahodo a ekuafo ne pene wo mse betimi aka wakasa de futu ama ban se wo na ho maden na one day straight one time no mo maden ma sanje se na nya adwuma be se betimi aboa na ekuafo mo atifi de ba time no mo maden etuma ye kua mfaso etimi abaso oje mere ene Santrafo Kasaye emunchiremuni. There are changes in the atmospheric circulation patterns which is leading to a stalling of storm tracks, and this sort of storm tracks occur when the patterns or when the path of storms driven by jet streams become stationary or slow in movement, and the consequence are things such as droughts or heat waves. So for the past month or two now, the absence of rain in the city of Tamale and its environs could be tied or associated to this issue of changes in atmospheric circulation patterns. Any OTA aya climate change expert. Onu kura so lecturer e Watamari Technical University. Summit wayo mahama nene na OTA no. Yentu akase bono so ne monhura mu e wonsan fufuro mu a na Ghana Enterprise Agency wonom e de atoga akirem sesese no wonom ene Ghana Union of Traders Association gutafo titiriw ene Emmanuel womu no eba bedika so bom se na be ya wonom ebe so guta Emmanuel womu na sene na womu dwumadi a womu die se de forma no so atimi akonka ne yie pa na sanse mu nyina atimi etoda ensem trofo nhia mu ekoso ana Mrs Kosi Yankee aye awono wo chief executive officer edema eye Ghana Enterprise Agency wodi tuga ana wo tirim se ba Ghana hanomu a ema ediga wo matimi abomode papa ama Ghana sikasem atimi agina yie anunti hu behia se wo bia waye bida ana ema na ma opiafo na nyame abio anunti wo behwe na na twa ye no atimi aso ma nasene ama wo mudwumadi a wono mo edie se adwadifo ma no atimi akonka ne yie pam wodi atuga akirem se Ghana Enterprise Agency ani aban no wo mo beka bom ama edwadie atimi ayakomo akono ade amatitiriw ema wonom ewo Ghana ha ye maame anedi ade Mrs Kosi Yankee aye wono ana oye CEO adema Ghana Enterprise Agency wakasa no emusam enie associations ba ko edi kan ye gutamu say ye be fine traders ye be small bomb eduma na ye di research ehiechi eno na say ye hwehwe mu hwe say akwai be ye be boa eduma fo na eduma tu pon na etumi akoyi ye hwe ye sidi bia nkofo ka market women na market women kana ding eni eduma potio mu ye eni hu say market women no mu na obeni be for access to market echese mu na mu bie kwan ema ye wadwum mona se ye industry mo beton ye nyoma mona se ye ebi eye ade a de baba na maton se mo ni wa ye ni ho
Ade ba ko so yempu ya pa odwadifo ho ne se. Yes me na wo mu a emutumi ebula ema industry kwa ko ni me ma o me odwadifo. Any ayeti ye CEO Edema Ghana Enterprise Agency ne din at the message Kosi Yankee aye and this answer we etu Ghana no no ana president Edema Ghana Union of Traders Association Women's Wing aye Madam Pearl Opoku wono so di to Ghana we chirim say ensemo a GEA ma media to Ghana aye asem de aye beboa wonom adwade forma pa ono so yasene da ono na ye no no be da aye bisin wo mo no GEA for ba ya no mo ba say the former SMEs. When you say SME for your Ghana, about 85%. When we Ghana SME, trading SME, assets group of manufacturers, some markets in their farmers, SMEs. Into GA for when you say no one almost so a judging. Almost so nipem, almost so women, almost so what's in it, no more do call anymore. For a business in the box. Business in the box, no business. I want to move for ML2 Saudi or Juma away. I want to also grants. I want to share amounts to Canada share with Jumani, no Kenya with Juma, no Jumani to come. And here, yeti president Edema Ghana Union of Traders Association, Guta, we know women's wing. One no wada wo nyina no ne din ede Madam Pearl Opoku na eno achi no ana national president Edema Ghana Union of Traders Association Dr. Joseph Obeng one so wada to Ghana wo kire mo ese wo mo a edija no wo mo akwanya sese wo mo dwumadie ne konkane a wo mo ebetua eto eno ntino sa yede eto ebehye nipa ko chenchena che no wo kire mse nya sa na sese empanifo ekono obi ene encouragement bi a ometimi dia ma ene etimi tia eto no se de esem eno ne wo ma se de kese pa se eso moye ne mom ya na empempien ya ne aka se edu ebrebi a ya no moye mabruso ama akoye se edwojo ni atete ebi abam ewo eto no die ni na yesese omo behwe ho no eye kwanya yebetimi afaso yetimi no modin kutamwa ebra yebetimi ayi adwuma na etumpon no mo so etimi ajeje sikano na aso aban akoma na no so ebusami na enyese bia ebeye ehunhun akwanso ana se yebefa kutikwan bi so se tintina atia ya me target binti esi ehunhun ana se ye chinchi microphone Any ayeti president Edema Ghana Union of Traders Association ye try ntia say Guta ne din ede Dr. Joseph Obeng na won san sem we nyina atudwa wabra na wone DLFM yensem troni Emmanuel Opoku Adusi DJ Active na edisa enkomoyi ye gina we so na ya da ye ho aba. It's official. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Abusia indawe mayansama wa ha ensama wa kwa bamfamra DL 106.9 FM kasafidie so ene dwada area from tobre kase boemre wedu se yesin na agudie mu nsema woso aya boaboa no abusia ye gibre na yesane mu adigu fam edema na wotwe nsema atwagu ewa agudie mu no na yatena se abusia yere wonsam edi ebabeso Ghana dewa ena nkrofon kroso de latest any exclusives no ena ya boaboa ni nyina no abusia yede ebabeso me amedi agudie mu nsema na de ba no edi ameje so no yensu ano de hye apa kanjih de blazer kinabusia yanshe nsem na se emfamfi yandiem yewia ne yedi nkrofon kroso edi atoaso edi amade Ghana mrante a esi akan ewa amanone na otwi omo mono kejiwa etoto ntena assist no yamfo mo nsem emfanto wani media English Premier League no boboko a yefren Nottingham Forest omone Bournemouth ekotie obi a hye ne yonko ekaba akobako Ghana yan striker friend Antoine Semenyo
no on the day no ono no she late equalizer Edema Bonimot on the 86th minute omo to me enya draw no against Nottingham Forest yero some at the 2 anim was Spanish La Liga no Bobo ko friend Real Sociedad etna fie ema Rayo Vallecano ko ball mekam no omo timu ba ko Blasters of Ghana yen central defender Abdul Munim meno kase abrante no monebo e was we pa on the day oya assist Edema Bobo ko your friend Rayo Vallecano 67 minutes and oya first goal assist no Edema Rayo Vallecano ye de won some Eddie Amao uram our Belgium Pro League no Bobo kwa ye for Union Saint Girois or mutna fie eche Cheroy elbow mekaba ko pio o mantumi ante Ghana ye ringa ye friend Mohamed Gaddafi Fuseni ono no share the only goal Edema Union Saint Gilois 90 plus 3 minutes and or converted penalty for fair Edema Bobo kwa ye friend Union Saint Gilois meno kase o money wono eso eni pa na Mohamed Gaddafi Fuseni since o move to Union Saint Gilois no ne first 3 games waboni nyina no were involving in a goal against Bobo kwa friend best shot na wa ya assist Westero no wa shego enrance no against Cheroy no na wa shego into the first 3 games for Union Saint Gilois in the Belgium Pro League no were involving in 3 goals ayade in wasem edema England League 2 no Sweden Town etnafie Emma Warsaw Football Club ekobo my kapole and 9 omentmente na okay abet adomande o League 2 ono eno share 4th goal no Edema Warsaw on the 64th minute yeah they won some area to enim what Japan no division 2 no ye frebo Kobi Shimizu Sports omoche event forest kafu ebo me kapole miensa o mentment Ghanaian striker your friend Abdul Aziz Yakubu formerly no sinakan Edema Real Ave ewo Portuguese league in the ordinary achimo Japan division 2 and no sinakan on the day no ono share 3rd goal no Edema Bobo ko friend Shimizu Sports 90th minute and onya sa goal no Edema enwon sam no Moldova Premier League no Dacia to aye Bukani omotina fie ema CSF Spartani Sporto nana ya oponsa team no ekobo mekaba comment mante former Kumasi Asante Kotoko player ye friend Isaac Opondodo na e friend Neema ono na oshe the only goal no edema CSF Spartani Sporto on 58th minute ye won some ediamao Tanzania Premier League so Bobo kwa ye friend Ken Gold Sporting Club etna firma Siginda Blasters ebo mekami enso mutimu ba kon yimano keyeke former Samatters on midfielder no or she screamer edema Bobo kwa ye friend Siginda Blasters on the 41st minute ye de won some area to anim na watching Ghana mnante si akan wa manone etoto ntena ya assist awodo no and ye de won some area betu anim na endo akopiem e takora dia Ghana Secondary Technical School eho na MPP amanyoko no ekoda omo manifesto di na Frank Bella edema MPP amanyoko no His Excellency Dr. Ahaji Mahmoud Baumia na agudie mfonso yenya yenchefa edika no Dr. Ahaji Mahmoud Baumia echuma Ghana for ehunu mobone yeto abama no na obeye mampani ade obeye ne se yem pitches na titia pansam okroduama no obe upgrade no na yenya international standard pitches na yesisu akan Ghana enu achinso no si Olympic Games ne yekwe no enyama amfa mayen obeboa na nyama koye dia manti ni obeye ne se obe seti abibia ye friend start Olympic air preparation na ni obeye ne se odisika ebe ra Olympic sector na omo dia prepare se na be ya Los Angeles 2028 Olympic Games no ye betumi akona medals awodo no ye tumi akwakwaje na ne kwakwa mu no chima o se ade ba akwa be nso ne se Ghana Premier League clubs no se Ghana Forto abama no ba obema obi abas na watwi na aboa ema kwantu for Ghana Premier League clubs no enyama akoye di amamwe ene ndra MPP manifesto no agudie mu fonso ye nchefa ena yede atu anim wafu zombie women's champions league qualifiers no group A B no 3rd game no etodwa AS Grande Bobo Kwefren Hazakes ladies echombo mekansia omu timu baako na group no say ene koyeye Bobo Kwa ye friend Endo Queens Nigeria 3 out of 3 9 points omu topi group
no ao Etensele enso enya 4 point omo toso mienu Hazakes ladies enya 4 point omo toso miensa ena AS Grande omo enya point bia omo twa to 0 point na mo unfortunately no bobo kwa yefen AO Etensele omo the plus of 4 goals a qualify ahead of bobo kwa yefen Hazakes ladies omo nya plus of 2 goals me no ka say the Hazakes ladies tournament na ekoso no omo frima ehun komo eno no na uramo ewo CAF Champions League nso Samantes eye adwuma no edema Ghana omo uram ewo Cameroon ekochi Victoria United ebo mekaba ko pil omo entumi ante Yimano Mama ena etumi nya asago no edema boboku ayefene Samantes ena wa Accra Sports Stadium nso Confederation Cup no Nswateman FC Elite Sports omo featured ena ni omeka pole miensa omo entumi ante Abdul Rahman eshe 2 goals ena kwabna enso edeba akokanwa Nswateman eshe miensa boboku efe Elite Sports omo entumi ante enwonsam no 2024 Gaka Top 4 competition no eguso ekoso ewo TNA Stadium ewo takwana match day 1 no atodwa second 11 wise etnase ema Nations FC bomeka mienu omentumante ena Media Man so no etnase ema Bechem United bomeka ba kopil omo entumante table no Nations Erican 3 point Bechem tos mienu 3 point Media Man miensa omu ni point ena 11 wise enso etoso enaya omu ni point bia enwonsam no na yenwramu na yemfated wait ne kaka ento aso emfa their former Tema Youth any Legon City's winger your friend Steven Apiasa me no ka say oye ne medicals e ma house of folk or passing the medicals no be room na was sign 3 years contract e dey amaboboku a your friend Heart of Folk e wonsam no na has na no omo ne boboku e friend Soccer for Souls omo agi edel for omo winger Mohamed Ishak Sani obe sign 3 years contract e dey amaboboku a your friend Heart of Folk e wonsam no former House of Folk any for kwatano omo player Benjamin York me no ka say enkomotwetwe no edu akire odwane newly promoted Ghana Premier League side your friend Basekewoli Stars ehon enkomo no na Accra Lions omo goalkeeper your friend Andrews Owusu officially no wadwane Moldova Premier League side in the Nanaya Aponsa ede ne ho akoboye from CSF Spartani Sport we ho na Andrews Owusu eko akwakosi na kan ya de nkomo ede atu anim abusia yamfa fie ni nsi na yenwramu amanoni tew na yensore so dia na watching leagues no back na momo ya select big games no omo result no na yedi emao na uram wala liga na big teams no omo result no say na koyeye Valencia etna fie Barcelona kobo mekami no omo timu baako Robert Lewandowski na she 2 goals no edema Barcelona na Real Madrid kanso tena fie ene Real Madrid kotie obi a she ne yonko eka baako nyame adoma ende 7:30 p.m. no Villarreal any Atletico Madrid edi ebebwani wo Italian Siano Genoa 2 Inter Milan 2 AC Milan 2 Torino 2 Hellas Verona 3 Napoli 0 Cagliari 0 AS Roma 0 Lazio 3 Venezia 1 na nyame adoma ende games ebeba so ewo Italian Siano say NT Lecce ebo 4:30 omone Atlanta Bergamo ebebo and afenso 6:45 no bobo kwa ye friend Juventus omone Como ebebo uram ewo French Ligue 1 bobo kwa ye friend Le Havre etnafie ema Pierre Kobo mekanan omo timu baako Stade Brestois dodo na no from Brest enye Brest na odwen ho asem ne yeka omo tenafie ema Olympic Marseille ekobo meka polepole enum omo timu baako ende Abrante FM Mason Greenwood obo 2 goals ewo sa game no de Olympic Marseille Rams etnafie ma Leo Metropole ekobo meka mienu omo ntumi ante ena Monaco Shebako Saint Etienne entumi ante Stade Rennes echi Olympic Lyon ebo meka miensa omo ntumi ante we ni games eba so ewo French Ligue 1 big teams no omo result no ene yedema na English Premier League no say ena ekokoyeye Manchester United sheba ku Fulham entmante Ipswich Town etnas Liverpool ekobo mekamienu Arsenal shemienu Wolves entmiante West Ham United etnas Aston Villa ekobo mekamienu omutimu bakon ena Chelsea omasasha sibiem Man City ebo mekamienu a omo entmiante nyame aduma ne Leicester City ene Tottenham Hotspur ebebo 7 p.m. Germany so no omo Super Cup no etodwa Bayer 04 Leverkusen shemienu VfB Stuttgart shemienu penalties no ena Leverkusen she nan
Stuttgart Eshemian Santimino Kase German Super Cup 2024 Bayer 04 Leverkusen NRJ EDC Omanaso enti once again no coach a friend Zabi Alonso no enyama koye brutal edemano e Bayer 04 Leverkusen we ene third trophy a waje ediama bobo kwa ye friend Bayer 04 Leverkusen ebusia ye de agudie mu nsem ne AC na Taylor Mesro project picture na medema no fama me na me wish me mama birthday na men sorry so na mama bakwa in fact one fama ndi agro abrabom wa boa me pa ena nipa nso obi boa wa no wanyankae your friend sister Monica ewo eye aboko bi sesemi eho ena sister Monica ewo in fact oye mama bakwa wa boa me wa abrabom ye papa na futuo ni nkran hye ne support ena ne edi nipa bedu bebia ya bedu yi ene eye sister Monica was semi birthday and sister Monica once again men wish you happy birthday ni American say nyankopon nhyira onto nkwandem no nkoso anya wo kese na akoma pa wo no onto nhyira nsuo engoso nti once again sister Monica was semi happy birthday to you nyankopon nhyira no anya wo kese abusu me amedi agudie mu nsem no e de ba edi amegye so no ayensu ano de hye apakanjich the blazer ke abusu agudie mu nsem ye de asi. It's official. DLFM 106.9. Yes, I'm a TF Akwaba. Na yen fakasi bono NC ewaha. Na John Baba Mustafa Sogi. And we say good afternoon, boss. Ghana is very hot like fire. Hey Ghana, where are our leaders? All they know is their own stomach. Inshallah. No, so diaba. Now, what's with in life? Eddie Free Manus Royal Hotel, Ewo Cape Coast, Ekwan, Yadasi Papa, Yetia, managers, many operations, manager Mr. Dazi, and yourself, Yadasi Papa, Anna Filippo di Free Quabre Cassia Muso de Bay, Yadasi Papa, yen to me, and kind messages, na Canibium, Yebreno, and so, na Kofitela, the Eco Facebook, no so, and my own be Eshaye, more motra moadre, more montimi, more mofraya, more montimi, more muti, more montimi. Mungina muka will be na news no your friend Cassiabo. Simple. Dear Majesor a gun stack at your meeting cry or Okogyeabour Ocran Mene. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mungina se wiyi ama mungina mo. Enitia waji yen oboja. DL News.